hari nk'abanyamakuru yari afite umurwaza cyangwa yari afite umuntu agemuriye ibiryo ku bitaro, birangira imodoka imukubise. Baba we, mbega agahinda, mbega impanuka yari ibabaje, mbega umumama wapfuye urupfu rubi, Imana y'isi n'ijuru. Imodoka yaramukubise imukura hano hejuru imugeza ku kiraro cya Nyabarongo, ikimukuba mu muhanda. Ni mu gihe moto yinjiye mu iyo modoka y'Idayihatsu, ariko umushoferi we yahise acika arirukanka. Ariko nawe umaze kwica umuntu ntabwo wahagarara, ndakurahiye. Noneho ibi bintu byaratubabaje. Nari ngiye gufata amakuru mu Bugesera, mpura n'ino mpanuka, mbazanga amakuru nari ngiye gufata nayahe. Umugore yarampamagaye ngo amaze icyumweru cyose asohowe mu nzu n'abana. Inkuru mbi nanone yongeye kumvikana mu mujyi wa Kigali. Umusore mutonya cyane w'imyaka 18 y'amavuko, ubwo yarogewe mu bukwe akaba yarapfuye ejo ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Uyu musore rero yagiye kuvumba ahantu hitwa ku Gisozi, hariya neza uzamuka kuri cafe. Uyu musore birangira apfuye, ni mu gihe yariye ibiryo anywa na fata. Ariko niwe muntu ugize ikibazo. Mwabona bukwe mumbaze ngo byagenze gute, nabimenye gute kugira ngo umenye ko uyu mwana yapfiriye. Mwabona bukwe ko barimo murambaza ngo ubu ngubu babimenye bite bino bintu, ubera hose icyarimwe. Oya, ntago mbera hose icyarimwe kuko ntago ndi Imana. Gusa tuba dufite abanyamakuru tuba turi gufatanya mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, Gasabo, Gicukiro na Nyarugenge. Tuba dufite abanyamakuru tuba turi gukorana impande n'impande, niyo bakubwira ngo abambasaderi nicyo babereyeho. Ni mu gihe rero uyu mwana mutonye w'imyaka 18 nababwiye yuko yitwa Habishuti, yagiye kuvumba ahitwa ku Gisozi uzamutse kuri cafe, hari ahantu habereye ubukwe. Ntago ndi buhavuge, gusa niwo muntu ugize ikibazo. Mwabona bukwe kuvuga ngo uyu musore yapfuye ku itariki zingahe, ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Ni mu gihe rero iyi nkuru nyisohoye uno munsi nari narayikoze, gusa nari naragize imbogamizi zo kuyisohora. Ntago umuntu yapfa ngo uhite usohora video. Niyo mpamvu rero iyi video isotse none ahangaha ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Iyi video nibwo ngiye kuyishyira hasi, nyishyize hanze kugira ngo ngaragaze se umwubuno bukwe kubera icyo no musore ari wapfuye wenyine. Bivuze yuko mwabona bukwe hari umuntu wagombaga gupfa, gusa ntiyapfuye, hapfuye uno musore wari wagiye kuvumba. Ese igikorwa cyo kuvumba babyita kwitabira, bamwe na bamwe nibo nkunze kubyumvana. Ese uyu mwana w'umusore yahuriye he na bino biryo byaba byararozwe? Yenda hari undi muntu bashaka kuroga. Rero uno n'umwana w'umusore w'imyaka 18, no kuvuga ngo yateye agapasi, atira agakote, nawe agenda nk'abatumiwe rwose. Akigera mu kirori abanza yakagafata, mu gihe yasanze amafunguro amwe namwe ateretse ku meza, yasanze nyine ibintu yaragizeho bishyushye. Yaragiye rero ahita yataka ibiryo atangira kwirira, atavuze ngo isane ni iyande. Rero ahitira ku biryo arabirya, akaba yapfuye. Rero noneho ubu ngubu ubu bukwe akaba aribwo yapfiriyemo. Ni ukuvuga ngo rero ibintu ni ibibazo cyane bikabije. Nanone turaza twongere tugaruke ku mpanuka yabereye ahantu hitwa Nyabarongo. Iyi mpanuka impamvu nayigumyeho cyane, ariko sinubitindeho no kubabwira dukenya muri iyo. Nukuvuga ngo iyi mpanuka umumotari yahagaze muri zebra crossing, imodoka impanuka nkara yahoreye iramukubita, umugenzi arapfa ubwo yaragemuresha umurwayi mu bitaro. Yari afite umurwayi mu bitaro sha. Ibaze yuko iyo modoka yabakubise umugenzi akahita apfa mwana, umumotari agakomereka. Ngahibaze uwo mubyeyi yari umubyeyi nyine, kuko twari duhari nk'abanyamakuru. Yari afite umurwaza cyangwa yari afite umuntu agemuriye ibiryo ku bitaro, birangira imodoka imukubise. Baba we, mbega agahinda, mbega impanuka yari ibabaje, mbega umumama wapfuye urupfu rubi, Imana y'isi n'ijuru. Imodoka yaramukubise imukura hano hejuru imugeza ku kiraro cya Nyabarongo, ikimukuba mu muhanda. Ni mu gihe moto yinjiye mu iyo modoka y'Idayihatsu, ariko umushoferi we yahise acika arirukanka.
ariko nawe umaze kwica umuntu ntabwo wahagarara ndakurahiye. Noneho ibi bintu byaratubabaje, nari ngiye gufata amakuru mu Bugesera mpura n'ino mpanuka, mbaza ngo amakuru nari ngiye gufata nayahe. Umugore yarampamagaye ngo amaze icyumweru cyose asohowe mu nzu n'abana b'umugabo wiwe, kubera yuko umugabo we yapfuye, akaba yarasigaye mu nzu. Rero akaba yari yampamagaye ngo nzimushakire ubutabera. Mageze nsanga impanuka yabaye, baba we umugore yapfuye urupfu rubi. Yari afite umurwaza kwa muganga, ni ukuvuga ngo yari afite umurwayi, ngayibaza apfuye mbere y'umurwayi. Buriya muri iki kinyejana cyangwa mu isi ntimukiratane umubiri, buriya umubiri ni ubusa. Baba we, reka mbashyirireho video muyirebe. Uyu musore rero nawe wapfiriye mu bukwe, umva ndamugarukaho nyuma, reka mbanze mbereke bino bintu, murebe ino video, murebe runo rupfu, bano bantu uno muntu yapfuye we. Mugihe nanjye nahise ndeka ibyo nari ndimo, mpita nambara ijiri nanjye ndatabara, ntangira gukura y'abantu, kubakuraho ibintu byo gukamera. Nahise ncika intege, ahubwo njya gufasha, ntanga ubufasha. Mana y'isi n'ijuru, umubiri twambaye, umubiri ni ubusa. Ushobora kubyuka ugasanga wapfuye. Ibaze ko amasegonda atarenze 30 n'umuntu yahise apfa, umubiri we ugahinduka urwirungu. Mbega urupfu rubi, Mana y'isi n'ijuru. Mana tabara abana bawe, Mana tabara abana bawe. Iyi nkuru rero mba nayikoze kugira ngo mube focus mu muhanda, mujye mugenda muri focus mureba, mu gihe na motari atari kuhareba, mu gihe muhagaze muri zebra crossing uvuga ati modoka ko yahoreye, mubashe kuva mu nzira. Kubera ko iyi nkuru mba nayikoze kugira ngo igire byinshi bafasha. Kora subscribe ku Idasamura TV Rwanda, twigarukire ku mavideo ngiye kubashyiriraho yino mpanuka. Kora subscribe ku Idasamura TV Rwanda, nawe wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ariko murakoze cyane kuba mukunda ibintu nkora, ariko nanjye hari ibintu bigeraho bikandenga. Nitwaga Kidasamurwa inkuru ngo tubakora rugakonkoma, ariko no mose nakonkomye pe. Murakoze cyane wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, ndetse nawe utarakora subscribe yikore kugira ngo